Ngibingelele nakubingelela nje ngendlela engidinwe ngayo. Simomoza lo bhekelo uMaskandi. Kulezi insizwa nje leyicula uMaskandi. Msana ukuthi manifika lapha kumbuso wamaciko kuMaskandi Friday, nifike nibe wo-sweetness, wo-tamatisi, wolungile. Nisineke kuze kuyophela uhlelo. Uhlelo lokushinga lola lokugonyuluka izinto ezingaphakathi kuwe. Ngathi niyashinga emakhasetini. Gonyuluka mawufika lapha. Makukhona insizwa ongazibone nazo. Zishaye khona lapho udliphise nje udliphise uyinsizwa yabo khona ukuthi waqhathwa uGewu sezewaya ngisho ukunithenga ugoloko ngoba ubazi ukuthi ugoloko wenza ukuthi ushiselwe igazi ugonyuluke kalula hayi uthengile ubala shinga uyinsizwa akusiyi interview yase RTT le uMaskandi impi yomlomo akulanyulwa lapha shinga njengoba usuku ushinga emakhasetini suba ulungile mawufika lapho lo uchobozelo shinga sana uba mavaka nini uma mthakane lo wamathanga amahle mayeshaya ingoma ubuye ushiya Wena sendele nkawu ngobuso awusile ekhanda wena mfana. Wena sisiphinki simomoza wamasemba. Wena mfana uyasangana wena. Wena indaba ubulala amagama abaculi. Ulubulalelani igama likaNtencane wena msunwenja. Uyiphazamiselani album kaNtencane njengoba uNtencane ezokhipha njena sesazi ukuthi usememezela ukuthi uzokhipha maduze uyiphazamiselani umsebenzi kaNtencane uwabulalelana amagama abanye abaculi wena msunwenja wena wena sendele nkawu ngobuso ukwenzeni uNtencane nokwazi insele wena msunu nomlomo ngathi amalebe bakwenzeni abaculi wena uKhuzani uyakwazi ukuyikhulumela ziningi izinto eseyike zahlukumeza uKhuzani la endimeni kaMaskandi uKhuzani ngobuhlakani bakhe wakwazi ukuhlukanisa ekumele ayikhulume nekungamela ayikhulume siyazi ukuthi iningi kakhulu izinto eseyihlukumeze uKhuzani kodwa agcina ngayikhulumanga kuningi futhi agcina ekukhulumile uKhuzani akalona igwala uKhuzani uyakwazi ukuyiqonda ngqo insizwa ayidalule ngegama layo maqeda ayitshela amasemba imidakelo uKhuzani ufana nse nami ukuthi umahluko phakathi kwami noKhuzani uKhuzani uyibrand enkulu so he has a lot to protect mina ngiyibrand encane so I don't have much to protect ingakho mina ngi-unlimited ekubeni isidlwangudlwangu uKhuzani is a very professional and wise candidate siyazi thina ukuthi uKhuzani kukhona into eyamhlukumeza ngalendlela yokuthi useyahluleka ukuyibekezelela wayezophuma uKhuzani asitshele njengabathandi bakhe abesingadingi wena msoni wakho ukuthi uzosikhamisela umlomo nokuyisihlama la ko Facebook usixoxele lamasimbo sixoxela wona kubulala amagama abanye abafana mina ukube bengunto encane bengizofika qathatha la uhlala khona ngifike ngikuhlusule ngesibhakela wena msonwenja ngiqongqothe kulesi siphongo sakho esigcwele uthuvi ngesiduni sesibhamu ngoba umsuni wena mfana phela wena mfana ujwayela ukuphosta izintwanyana zamasimba lapha epageni lakho ugudlana nami khuluma amasimba ngami lapha ku Facebook manje ngikubambe ngqi imsunu kanyoko wena simomoza uyinhlunu mfana wami utshelwa yimina uyilebe wena uyigolo wena mfana wena sunu kanyoko golo inhlunu lento yenza ngamagama ethu lapha ku Facebook asizenzanga nathi ukuthi sibe ama celebrity asithandwa abantu lokhu kuduma kwethu akuzobulawa uwe ngaleli toilet lakho okhuluma ngalo libiza ngomlomo asobulawa amagama ethu sibulawa uwe wena amalebe ngeindebe ngeke sibulawe uwe wena namazinyo angaxutshwa ayelo nobuso obupinki engathi isendele enkawu sunuka nyoko bengithi angikutshele nje lokho wena nja ngikunyele nje ngoba uyisikhotha mdidi wena umtsintsilo ongcolile wena golo lensha kusho thina singomakhanya kade sonu wakho yasidakela
Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ngiyadinga lezinye isikhathi uvele ubone ngazuthi makhanya uye esikolweni senhlamba nje ngathi into la ifundzele. So this time uthi ukaSimomoza uyasho ukuthi uthanda ukukhuluma, uthanda kutifaka nalana angangeni khona. Ukhuluma nangabuntu encane. uSimomoza it's the guy le ngimfake ku clip yami yokuqala. So like le video ngihlangane naye namuhla, and I was asking myself ukuthi sibinzi samakhanya so kuthi avele nje amthuke defending into encane. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.